paidbah ke shnong Sohra-Mawmluh Mawkisyiem bat Mawmluh hakakat tarik Nohprah Kylla ummat jrup haba la pynkhyllem bat pyntwa no iki tylli ki atoskhana bajrong jwain kiba baroh shikatta ki pynmih ki tdem balieh na ke karkhana san daubilat bapau nam ke Jylla bala tip kerteng ningkong kum ke Assam Cement Company Limited Mccl hadin bala shimti ke sarkar Meghalaya lajer kerteng thamai no yakni ke karkhana da ke Mawmluh Cherra Cement Limited Mccl. Kini ke karkhana sain daubilat ha Sohra-Mawmluh kalau sedang pynmih daubilat haki pedeng snem khat khandai spa lupau. Kini ki atoskhana tylli ki longkum ki mawmot kedokti pointers ye ki briu ki ba ni ki jaka bajngai naduk ki them riwar bat ki padun lum jantia. Ke karkhana sain daubilat MCCL kalau long ke pliangja na kebenta ki paidbah ke than Sohra. Kalau besaru iki terai jaka ki bepynmih doyong na ki than Lad Mawsiang, Lad bat Lum Thangjnat na than penursla shwa ban mi doyong na ki Lum Garo bat Lum jantia. Empat la bantip ke ke jing temu jong ke sarkar da ke pynkhyllem ye kini ki atoskhana. La subajur ba ke sarkar kan lilam no ye kini ke karkhana bat kan de tinjot mar second hand ye ki kor ki bor ki bala sarang bat ki bom lar kamshu. Sis.